Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Bugün Kırım işgalinin 761. günü. Sonki Odesse vakalarının zaman takımı tanış edecek. Bugün Kırım'da da bir Kırım Tatar Kurantasında tentuf geçti. Vakıya Krasnoperekopsk rayonunun Novoivanovka koyunda Midat İsayev'nin evinde yüz verdi. Tentuf Rusya silahlı güçleri tarafından geçirildi. Malum olğanı gibi betlerini kapalı olğan Rusya'nın silahlı güçlerinin temsilcileri İsayevler evine 3 maşinada ve 2 gazelde geldiler. Tentuf hakkında haberini telekanalımızga Krasnoperekopsk Regional Meclisi'nin reisi Saniye Ametova bildirdi. Sevgiler 3 araba, yengil araba, 2 araba, gazet kıbık arabalarının 13-14 adam. Ular kirdiler Akbarga, başkalar obısk yapmağa. Kıdralar оружие, наркотики, вот öyle kımçeli, kımçte omuzda, вот öyle bir şeylerdi. Öyle yapmayın kedenler, korsetkenler, yıkırgenler. 5-10 adam toplandı, çarda turdular. Manda bir şey kornuk tura, azbarlar açık anda, setka olabilir. Kornek akılar azbarlar içinde jüreyler. Malkanaga kirgenler, mal tutalı insanlar, hayvan tutalı. Hayvan kamelerine kirgenler, padrallarına kirgenler. Öyle şimdi evlerini sınıfı ettiler. 4 balalı insanlar işte. Hayvan yanaklar, hayvan bakalar, bu şey simidatını tentüden sonra alıp gettiler. Aytkanlar işte onların adına onlarga yazılgan ariza işte onlar evde aruz öyle tam bir şeyler tutalar. Onun için aytalып gittiler. Eşinde oğlu barıp alıp geldi babasını. Ахтем Чигозны апыс müddetinin devam edilmesi boyunca şikayetinin bakıp çıkmasını aprelin 6'sı ve 7'sine geçirdiler. Bugün meskür iş boyunca 3 mahkeme toplaşıvı geçecek idi. Ama Ahtem Chigoz, Ali Hasanov ve Mustafa Degirmenci'ni mahkeme salonuna getirmediler. Onların bağını SIZO'dan video vasıtasıyla teşkil ettiler. Ama advokatlarını ve yakalanganlarını böyle format kanatlendirmedi. Başta mahkemenin Mart'ını 31'sine geçirecek oldular. Sonra ise April ayına geçirdiler. Ve toplaşıvda Chigoz, Hasanov ve Degirmenci'nin bulunmasını vaat ettiler. Чайгоз, Асанов и Дегирменджи выступали сегодня по видеоконференц-связи. В зал суда их не доставили. Дело в том, что в апелляционной инстанции, кассационной надзорной, закон позволяет оставлять на усмотрение суда привозить или не привозить в зал суда подсудимых. Я полагаю, что такое решение было принято как ответная реакция на выступление Ахтема в ходе последнего слова на заседании 24 марта. Ни одно из этих заседаний по существу не случилось по той причине, что выяснилось, что суд не исполнил свои обязанности. Рассмотрение этих дел состоится на следующей неделе. Ukrayna uçucusu Nadezhda Savchenko Nevbet'teki açılığını ilan etti. Aprel 5 günü Savchenko'nun 22 yılga kadar hapiste tutması boyunca mahkeme kararı işke düşürülecek. Aprel 6'sında ise o kuru açılığını başlayacak olan. Sonki vaxtları onun sağlık vaziyeti fenalaştı. O erkun aza. Nadezhda Savchenko insanlarga müracaat etip mektup yazdı. Onu advokat Nikolay Polozov derç etti. Mektupta Savchenko Nevbet'teki sözlerini yaza. Olar alış-veriş yapacaklar, birisi men için da ziyade gelir almağa tırışacak. Lakin men mal-mülk de gelim, taqdırımını özüm belgeleyeceğim. Evvel internet ağlarda Savchenko'nu Amerika Koşma Ştatlarında hapiste bulungan Rusya vatandaşına avuşturmağa istegenleri hakkında haber peyda oldu. Lakin advokat Polozov bu malumatını red etti. Здесь непонятно, почему Александр Ерофеев, который находится в Украине, вдруг стали людьми второго сорта, и Российская Федерация берет и отказывается от них. На мой взгляд, это тоже абсолютно неправильно, тем более, какое отношение имеет Америка к Савченко или там БУД к Савченко. Надежда Савченко сама задает некую планку, поскольку она собирается с 6 апреля объявить сухую голодовку, и здесь, конечно, российским властям придется принимать тяжелые решения, потому что совершенно очевидно, что для Кремля абсолютно невыгодна ее смерть здесь, в России. А вот в качестве какого-то такого ценного приза, который можно менять, выгодно, и поэтому она стремительно сокращает сама срок для принятия подобных решений.
Кырым сув анбарларында сув битеята. Кырымны ичилген сувнен теменленуі бұйық проблемадыр. Шу жүмледен Женеби шархи Кырымда керич кефеви судақта бұл проблема пек кескін тұра. Бүгінгі күнде фронтовой сув анбарында сувның едігі 5-7 миллион куб метрні тешкелеті. Бұл едік бұйық азлықны тешкелеті, андан сувны алмаға имкансыз. Кефе сув анбарында есе сувның едігі 8 куб метрні тешкелеті. Олардан 6 кубометрні құланмаға олмай. Кырым мемурларының айтқанларына көре проблеманы чезмек үшін бұл меселені Украина ве Шимали Кырым каналы арасында чезмелі. Акс алда Русияның сув бағыны құрмақ керек олacak, ама бұл сувның палашмасына кетіре біле. Бүгін жематчылық Меджлис ве Украина тәсіл ве илим назирлігінің векиллері Кырым татар тілінің латин уруфатына кечмесіні музакире еттілер. Назирлер кабинетінің яны канун лейхасы Кырым татар тілінің ғайрыдан тікленмесі ве инкишафына музбет тесір ете біле. Кырым татар тілінің латин әліпбесіне кечмесі таузақ 1993 сенесі Кырым татар халқының құрылтайының қарарымен тазықланылды. 1997 сенесінде есе Жұмхуриетінің юқары шурасы халқының талапларыны еріне кетірмеге разы олды ве Жұмхуриетінің назирлер шурасына махсус программаны ишлеп шығармаға авали етті. Кырым татар тілінің латин графикасы мектеп, газета ве бутюн весиқаларда пейда олмақ керек еді. До практического перехода на латинскую графику, к сожалению, дело не доходило. Был постоянный саботаж. Мы обращались в свое время и в Кабинет министров Украины, в Министерство освиты Украины, с тем, чтобы было принято решение на общегосударственном уровне, но было не до нас. Просто не рассматривали этот вопрос. Сейчас, я считаю, самое благоприятное время принять решение, окончательное решение о переходе крымско-татарской графики, вернее, утвердить ту графику, которую принял сам народ. Эвелисе Кырым татарлар араб руфатыны қоланайды. Ләкин араб графикасы Кырым татар тілінің фонетикасына толысымен акс етмейді. 19 асырның сонында Исмаил Гаспаралы усулы джидид усулыны кечіріп, Кырым татар язылышыны түрт тілеріне яқынлаштырды. 1928 сенесінде есе СССР-ның территориясында бұлынған халқлар латин руфатына кечтілер. Бұл эсназ 10 ел девам етті. Совет үкіметі пекетілген сон латин әліпбесіні ясақ етті. Тілшінаслардың айтқанларына көре айны латин графикасы тілінің айынлігіні акс етті. Слова і передаються певні звуки, те, що не можна передати кирилицею саме. І тому він є цей перехід дуже важливим для того, щоб можливо було втілити ті дійсно правильно говорити ті слова, які є саме мовою тією, котрою вона написана. Кырым татарларынан более тәшүбісіне тәсір ве медениет назирлігі ве атта сәсетчілер де қол тұта. Там, де залишається кирилиця, там залишається русский мір. І кирилиця в Криму – це ознака панування руського міру. Тому в даному випадку це ще і політичне питання. Будь-яке переведення на іншу абетку мови – це дуже довготривалий процес, який потребує підтримки. Бүгін жомайчылық назирлер шурасынан Кырым татар тілінің латин әліпбесіне кечуі ақында лейхаға қол тұтты. Ләкин оларының қайдеткенлеріне көре, яны әліпбенің көрсетілмесі етерлі дегіл. Украинаның тамыр халқының тіл ве медениетіне дестек көстермек үшін махсус дәулет стратегиясы зарур. Роман Свердонов, Эдем Сетаров, Заман, АТР. Украина юқары шурасы Виктор Шокинның баш прокуроры вазифесінден бошатылмасына рұқсет берді. Қарарға 289 депутат қол тұтты. Баш прокурорның өзі есе парламенті юқ еді. Рейберувінден евел юқары шурасында президент темсілжісі Степан Кубов чықышта бұлынып, Шокин парламентке келмеджігіні білдірді. Оның үшін меселені Шокинсыз бақып чықтылар. Эндіден сон Виктор Шокины истифаға йоламақ үшін президент Петр Порошенконың имзасы керек. Украина анаясасына көре баш прокурорны президент шахси озы тайын ете біле. Де сам Шокін? Я думаю, що всі в цій залі хочуть задати йому багато питань у зв'язку з його діяльністю.
І відставкою в такій формі, на жаль, залишає багато таємниць. Хто, власне, були ті люди, котрі давали вказівки Генеральній прокуратурі покривати олігархів, покривати корупцію? Давайте розуміти той факт, абсолютно усім очевидний, що прізвище Генерального прокурора на сьогодні Порошенко. І треба зробити все, щоб це прізвище помінялося врешті-решт. Щоб були системні зміни в прокуратурі, а не зміни прізвищ. На жаль, уже це третє прізвище. Киевде Хрым парламентның сабық депутаты Василий Ганыштың иши бойынша невбетеки махкеме топлашывы кечті. Оның девлет қайынлігінде қабатлайлар. Бүгін қабатлығының делилері кетірілді ве адвокатның изатларыны дінледілер. Тәфсилатлыжа Эльвина Сейдбулаеваның левхамызда. Mahkeme toplaşıvı internet neşriyatının bakır çıkmasından başlandı. Bundan da gayrı prokuratura temsilcileri Ganışны devlet xainligini qabatlab, mahkemege isbatlarını getirdi. Bu delillerini tədqiqatçılar topladı. Ekranda Vasiliy Ganışның kefe şer şurasına salyanmaq için resmileştiruf lehasını gösterilir. На вказаному сайті міститься проєкт рішення про реєстрацію Ганыша Василя Васильовича, нашого обвинуваченого кандидатом депутата Російської міської ради. Ganışның advokatı Andrey Rudenko bu malumatlarını delil olarak saymay. Вона не породжує правових наслідків, тому його не можна вважати документом, а відповідно і доказом по справі, що в виборчому законодавстві має бути саме публікація і протокол з мокрими печатками і підписами. Оскільки це офіційний сайт Російської Федерації, нам написано інтернет-видання, де ми тільки що продивилися його походження і вважаю, що це є документи на електронній носіїв інформації. Все, що розміщується на сайті ЦВК України, ми можемо вважати, що не є документами. Кидати не можна печатки. Всі знаємо, що територія Криму є окупована, надати можливість, таких документів слідства, на жаль, немає. Bu cedvelde ise kefe şer şurasına o'z namzetlerini göstergen deputatlarının adları belgelengen. Onların arasında Ganışның soyadı da var. Як ми бачимо, на вказаному сайті він відображений як самовисуванець і висвічен статус зареєстрований. Advokatın aytkanına ko'ra Ganış Ukrainanın tarafdari edi. Buna isbat olarak mahkemede video levhani gösterilir. А также Ганыша, людей, которые предали наш город, чтобы не ушли в отставку. Vasiliy Ganışны kechki sene aprel 28'inde yakaladılar. O zaman o Kırım'dan tış çıktı. Sabık deputat hapsga alındı çünkü o qidiruvga ilan etilgan edi. Onu devlet xainliginde qabatlaylar. Elvina Сейдбулаева, Ислам Пинка, Zaman, ATR. İşgal etilgen Xırım ile sınırında kureş yarışı boyunca turnir geçti. Yarışta Numan Çelebijihan batalyonunun 20 askeri iştirak etti. Turnirge mahsus asker kılımı alındı. Çungurdaki birinci yarışının galipleri Patron ve Tyson takalüzlü askerler oldu. İdmancının sözlerine göre askerlerinin ruhlarını götürmek için idmanlar kun geçecek. О, машалла. О, молодец, браво! Kırım'da Yaşa şou programması bütün Kırım boyunca geçirilecek. Mezkür şou programı bu sevimli albarıcı ve artistlerden beklenilgen koruşuv. Hafta sonunda Kırım'da Yaşa programması büyük onlarda taqdim etilecek. Sercilerimizin nasıl tesuratlar bekleyip bu hakkında nevbette levhamız. Birinci kere o'tkirilgan Qrimda Yasha shou programmasi go'zal taassurotlar qoldirdi. Qrimning cheshit ko'shlaridan kelgan musofirlar samimiy muhitga daldilar. Bunday merasimeler elbette gururlandıra, o'zimizin millet deb saymashanamiz. Bunday hepsilerini ko'rib elbette biz kuchlanamiz, biz yuraklanamiz. Bu loyihaning g'oyasi zaman talabidir. Qaradeniz Production studiyasining ijodkorlari dunyocha belli formatni ilk safar qrim-tatar uslubida taqdim etdilar. Bizim takımımız bu gayeni düşündü. Bu gaye yaygın bir şakalı şov olup geldi ve bir şakada şunun bir momenti var. Bir şakada tek kulmek değildi.
базы бір ерлерде атта түшінмеге керек еді. Яғни біздер сержілерімізді түшінжеге далдырдық. Яврумында салғырының бойы! Шақалы санаштырма, күлінчлі видеолевқа, пародия, белі телевизион программалардан парчалар, севімлі артистлерінің чықышлары, лезетлі емек, бақшыш, ойын ве егленжелер. Бұл ақшам девамында саң үстіне, бұл яғанақлар кебі, бұл юмор, бұл қырым татар медениеті оғылым яға, ве бүтін хаталарыңны, бүтін яңлыш фікірлеріні жуа, ве сен шу ақшамдан шығып, бір яңы өз миллетінен, өз медениетінен ғорланған инсан кебі чықасын. Тедбірге келіп оламағанларының теклифлері ile Қырымда яша шоу программасы ярамада бойы зияретіні башлай. Біріңізді беклейміз, бұйық зев келесізлерінен көрішмеге истередік. Гүзел кейфлер бізден, мұйыт сізден. Левбетеки концерт ақшамы апрелінің үшінде Буйконлар қасабасында кечірілежектір. Belki mında biz ketkenimizni istеген adamlar bardır. Ama biz ketmemiz. Öyle mi? Джамаланың ijadını bayanlarda icra ettiler. Ukraynalı Rvani Miha takımı YouTube'daki kanalında Ukrayna yırıcısının 1944 yılına öz versiyasını takdim ettiler. Böylece bu Mayıs ayında Джамала İsveç'te Евровидение konkursunda takdim edecek yılının 5. versiyası oldu. Bu noktada programmаны екінлейміз. Сізге қайырлы ақшамлар тілейміз. Сағылықнен қалыңыз.